Pre nego što počnemo s ovim ovde delom, želim samo da vam pokažem još jednu stvar. Broj, trim, 1, čekajte, tu ubijem sve formate, sve Alt H, E, A. Jedan i pravimo niz, evo ga, a ovdje ćemo reći trim. Ok, i šta prvo uočavamo? Pa vidimo da je ovaj broj skroz uz desnu ivicu, a da je ovaj uz skroz levu ivicu. Zašto? Ako stavimo 1, 2, 3, on će ići desno. Ako stavimo Stefan, on će kao što vidite ići skroz levo. Tako da, hajde sad da uradimo leave values i sad vidite, ovdje se javlja kao neka greška. Kako ćemo nju da eliminišemo? Uradimo ovo, ignore error i sad može neko da ovako ostavi, Alt H, A, C. I šta vidimo? Ovdje gdje su brojevi, average 6,5, count 12, suma 78. A ovdje count 12, kao da je tekst. Druga provera, to tu jednako to tu. Kao što vidimo, nije. Kako se ovo rešava? Pa, ajde, sad ću ja ovo ovdje, plus 0. Ctrl-C. Da vidim, dobro, došli smo do 12. I sada vidite, i kad smo ovo uradili, on je i jedne druge brojeve poređao levo. Kad smo radili Ctrl-C, Alt, Ctrl-V, Paste as Values, on ovdje nije prijavio grešku i ovdje je rekao da je to true. Tako da, ovo je način kako možete da rešite problem koji potencijalno može da vam se pojavi sa korišćenjem ili nekorišćenjem trima. To je vrlo bitno ako neke podatke vadite iz baze, pa na primjer imate brojeve računa i tako. Ok, ajde sad da krenemo ovdje. Dakle, imamo neki zapis koji ima kao neki ATM, pa onda ima kao neki kod i na kraju ima datum. Šta nas zanima? Pa nas zanima da sve ovo razdvojimo. Ajde prvo da izdvojimo šifru ATM-a. Prvo da pogledamo cifre. Vidimo da ima 3 slova plus 5 brojeva. Da, čak i ovdje gdje je 8034 nije ATM 8034 pa da ima 7, već ima i tu svih 8. Dakle, reći ćemo left. To je nova funkcija koju učimo. Kaže returns the specified number of characters from the start of a text string. Dobro, left. Ovo je tekst. Number of characters 8. Zatvaramo zagradu. I to je to. Također, ukoliko niste sigurni da li će on da ostavi space ili neće, F2, kontrol strelica na gore, puštamo kontrol, strelica desno, trim, kontrol strelica na dole, zatvaramo zagradu. Ista bi stvar bila i ako biste ovdje upisali 9, jer bi on to svejedno pokupio. Ok, znači, ništa spektakularno. Druga stvar koja nas zanima jeste da izvučemo datum, pa ćemo na kraju da se bavimo ovim, pošto vidimo da ovaj ovdje ima, može da ima 2, 3 ili 4, 5, koliko vidim nema ni jedan. Dobro. Uvodimo funkciju write, znači returns the specified number of characters from the end of a text string, write. Koliko ih ima? 3, 6, 10. Zašto 10? Pa zato što se broje i ovi znaci slash, odnosno back, da, slash. I evo, to je datum. Nešto kasnije ćemo se baviti ovom tematikom oko sređivanja datuma, za sad toliko. Znači, nas samo zanima da izvučemo ovaj deo i ovaj deo. To smo uspjeli. Sad počinje zabavni deo. Šta mi vidimo? Pa mi vidimo u suštini da imamo ovih 8, pa onda imamo 9, 10, 11 i na 12. mestu je nama kod. Znači, trim, mid, ovo ovdje, zarez, start number 12, number of characters, vidjeli smo da ima 5, ali možemo da stavimo 10, neće biti tu nikakav problem. Ok, znači, Ctrl+C,
ctrl-v. I sada dobijamo sličnu stvar kao što smo imali kod prezimena. Razumete? Znači mi sad treba to da izdvojimo. I sad ćemo reći trim, mid, ovaj ovdje tekst, start number 1, number of characters, će nam zavisiti od toga šta ćeš naći. Find, within text, start number 1. Opet number of characters, možemo da stavimo -1, ne moramo, stvar preferencije. I evo ga, sad je sve lepo izvukao. I na kraju treći korak nam je jedna formula. Znači ctrl+c, to tu, pa ćemo sad i ovo ovdje izvući. I sad gdje god imamo H2, umjesto H2 stavljamo formulu koja se nalazi u H2. I evo ga. I to je to. Ok. Ovo jednostavno probajte sami. Razlog zašto ponekad stavljam da počne od, da kažem, find xy pa +2. Zamislite imate ovako neki zapis. Stefan xyz Keranović Ana xyz Jovanović. Šta je fora? Mi treba da, ako bismo mogli da izdvojimo ime, mi bismo rekli trim, mid, text, start number 1, number of characters je find, xyz. Find text, within text, start number 1, -1. Zašto? Šta sam pogrešio? Sad ćemo da vidimo. Evo, jer da nisam stavio -1, šta bi se desilo? Pa on bi rekao da xyz string počinje na 7. mestu i onda bi on ostavio to, a meni ne treba. Meni treba da izvuče taj -1. Slična stvar i kod prezimena. Znači, reći ćemo trim, mid, ovo je tekst, start number, nam je find xyz, within text, start number 1. E sad, start number. Ajde, ako bismo ostavili tako i rekli zarez 50, vidite, dobili smo xyz, a nama ne treba to. Nego kažem, kad to nađeš, start number +3, da vidimo. I evo, i sada je on to izvukao kako treba. Tako da, kad god morate da razdvajate tekst na neki specifičan način, vi možete da se koristite ovim +1, -1, odnosno +3, -3. Tako da, eto, to je razlog. Napravite i ovakav primjer, čisto da biste vidjeli, prođite još jednom kroz ove i onda počinjemo sa ovim ovdje delom. Hvala na pažnji.